Jwale ho etsalang ke bona di-camera ho etsalang ho etsala eng ba tsamaya le nna mkhulu a ke re la mpona ke ngaka Ke moriana o feng o kgang ke kopa o search mode kamoreng love us Mr. Jones search the rooms please. Wow, mkhulu stop it. Stop it. Wow, se batla research. Wow, se batla research mkhulu. hela ke ha ka mo hela lona Love us. Yo mkhang mo. Ay ke na le tlo. Search. Mama toyo. Wow, se batla le gang. Wow. Yo ke setupo. Yo. Jo, lavas mokwala. Hello guys, I am so super excited to say wait again guys. Ke a le lebohisang selemong se setjha ska highly 2026. So ke a tshepa gore le kene selemong se setjha le thabile ebile ke a tshepa gore di goal tsa lona di arabiwe. So guys, today ke promote movie ya rona entjha e bitswang ka Sugar Daddy number 2K. Se etsalang mona gore nna mona mo movie ena ke bapala character ya Lerato. Ska ha ke le Lerato so mo character ena mo story sena. Ntho etsalang gore ke athekwa hantlantle ke Sugar Daddy. Sugar Daddy e iphile matla. Sugar Daddy ya mpatla. Sugar Daddy even if ke le ngwana ha ina taba. Sugar Daddy iponetse fela di rope. Sugar Daddy iponetse fela di qepe. Sugar Daddy iponetse go fela wa tseba keng ke type even if ke le young. Wait keng. So ntho movie re rutisang yona go wa tsaya keng. Hona le bo Sugar Daddy especially nakong ya no. Ba seng banana gore bana ke thaka tsa bona. Ba seng banana gore bana a se tshwantse ba nke bana ska bana. Di Sugar Daddy tsa matsatsing ana go re sa di phela life fela. As long as o le ngwana ba o bona fela so o metse matswele. Ba o bona fela so o eme hantle. Se ba ntho ya go kila bona ba qetele se ba batla ba le something le wena. So ke kopa le shebelleng movie ena tlo kgona le rutiswa gantlantle especially lona ma 2K e tlo kgona le rutiswa gantlantle why tshwantse le bapalle hole le di Sugar Daddy le go why tshwantse le protect ho di Sugar Daddy ho ba nakong ya no di Sugar Daddy a di sina taba o yang ha fela a bona di rope ha fela a bona step ba tempter. So especially le lona bontate mo ya le rutisa ke kopa le shebelleng wa sebakeng le tshwantse le ska be la ba le mahlo ko baneng ba banyane. Ke a le rata guys ke kopa le shebelleng movie ena le wena mtswadi mo e shebelle le ngwana ha movie ena wa le 2K like le 2K a tlo gona o ithuta go tshwantse bophelo bona a bo treat jwang especially ha o tla ho di Sugar Daddy. Ke a le rata le enjoying 2026 ya lona ene ke le wishetsa di blessings. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to me last on Josie Pascal, today. So guys, today ke ngolotse ke mama mona, ska ha ngolotse ke mama jalo, ke tlo mo fa fela sebaka sa gore yena a ihlalosa re lebitso la ke mang le go wa re ngoletse. Motho mo le kae? ke teng ka house Ke teng le nna mama, ke kopa tse di viewers tsa Josie Pascal wena o mme mang le gore why o re ngoletse. igama lami nguNonhlanhla wakamngomezulu nginenkinga nginahlekele umntana ugugu umngomezulu since nge31 December alahleka angimutholi ngifona amaphoyisa like asimtholi manje imfone le phone yakhe icimile voicemail angazi ngicela nincedeni ukuthi maybe ninganginceda ukuthi ngimthole. So mama ngicela ukubuza hle Nkosi yami uyasho ukuthi umntanakho ulahleke nge31 wena ukumbona wakho the time aphuma ne uyitswile yena a uya kaye and something ke batla understand the time atswa njengoba uthi ingane yakho ilahlekile uphume athi uyakuphi uziphumele bekahamba nabo bani wena mawukhumbula the time umgcina nge31. Mina nge31 emini bengibusy ngisekitchen ngipheka ngiyamuza ukukhuluma ngefone ukuthi uyohlangana nabangani bakhe ngasitshela ukuthi bayosijabulisa ngoba yi31 so logo azange abuye bangibuza abangani bakhe akatholakali angazi kwenze njani I don't know angazi. So uphume nabangani kodwa bona abangani babuyile ba right yena kabuyanga ngoba labantwana abangani bakhe ngibatholile makubo yena kabuyanga. So umuntu omdala mawubabuza abangani ukuthi ukuphi bathi abamazi bathi bebaye kuphi bathi bebabonke angazi bengathi bebaye 101 what deep clue for kuphi angazi yena akabuyanga nix nefone yakhe mangimfonela voicemail
ene uyaqala wetsa la ntho ya gugu a nyamalle ke ntho ke dinako ya pelo ya gugu a tsu umuntu okuhamba ugugu mhlawumbe uthi uyamazi ukuthi sometimes nokuthi uyaphuma ahambe boma 5 days anyamalala abuye iyaqala lento nje ukuyenzakala ukubonisa ukuthi nje vele ingane yakho ilahlekile. Hayi yena uyahamba mara uyabuya mara le 31 sologo yena uyahamba abuye mara zanga sabuye. So motho molopele o tla o rona re le show o thailo ya maponiseng itsa qeta go lahla wa batlisisa ngiyile emaphoyiseni bangitshela nge48 hours bathi ngilethe isithombe esihlahle ngasihambisa isithombe bathi ngimdescribe ukuthi unjani since azange bancede like azange bancede nganix. Lo mntana how old? Una 18 years ugugu. Una 18 years. Unesafeditse esikolo already? Bala grade 12 bekangena grade 12. Intizwa ibhlungu. So mutho mulu wena uthekimi ugugu unokuhamba kodwa abuye. Makahambile uyabuya. Ntatha kusemela ngigogotele ngiyamvulele ngoba umntana nami ngizomenzana. Ngiyamvulela uyabuya ebusuku. Mara yena bekabuya mara le 31 zangabuye till namanje. Ke asutla taba ya hao we thailo ya maponiseng wa ya kae ngwana o ha thola hale. So ska rona motho molo re emetse lava se so go batlisise ditsane ga make us show ukuthi siya researcha ukuthi ingabe ubani ombonile wabo. So re na le motho o ka tshaya ngore hantlantle a re fetlu ya re yena ngwana hao o mo qeteletse a le kae ho etsa hala eng motho molo. So e re kemele fela lava se atlelena re tlo gona o utlwa re yena hantlantle o mo boni kae re tlo gona o bona re bopaki bo bo re na leng bona re ka o thusa ha o fa ka bona motho molo. Hey ngabonga yazi ngabonga kakhulu mani unganceda ngazi ukuthi umntana wami ukude bebile bafihlile mthomolo kantele ke leboa scheme thank you ucethe somthola my brother engiloko ngitshela umama manje ukuthi sigcine nje nkosi yami si research my brother le kae mama ya ke teng le nna abutane o ska re ke a o tsagisisa lebitso la hao mang ke Serame. O serame motho okay he ka hlompho le bikokobetso ka baka la gore mama wa mo bona o wariti ene le gona re za mo research ra thola wena go ka re jwetsa nyana wa re fatluwa go ho etsa halang ka ngwana ke kopa botsa ngwana mama o ileng koko o mo qetetse ning ho etsa hala eng Mina sister lo muntu lo nyamazi ne ngoba ugcwala ukuza la eKasi siphuza ikholi yabo so that day man ngamangala azi ukuthi man maka cross yabo ngoba bengibuya emakulini maka cross aya kulendlu lebe kaya kuyo yabo because manje lendlu leya idangerous my sister yabo so mina bengithe vele ushayela imini round yabo so since that day angenile kulendlu leyo azange ngisaphinde ngimbone yabo ithe ngiphumela ngaphandle ngithi ngiyabhema ugwayi angimboni. So my brother o mo qetetse ning hantlantle mina lo muntu lo ngimgcine nge1 zaka January ngimgcine nge31 Bo naye ori no bengibuye esiphaza ma olady yazi mangimbona andlula angena lapha so mina angena kuphi my brother no kulendlu leyana la kunenyanga khona nabubani angibonanga ngoba mina manje imfone phone yakhe icimile off I even went to police station like off ifone yakhe mina ngiyasaba nokusaba ngoba manje angifuni nabantu baselo okay my brother it's so because of kuyabona mama no wa o kgathatseile le ka se utlwane ka puo o wena o mo qetetse a kena mole ko mo di make se bo go khombela kae nkalisa lulisa mole ntlunyele mole ena leng first brick mole kuhlala bani lapha kunenyanga ehlalayo lapha yana so abantu abangini so angazi yena makangena lapha yana ene lapha bangani bakhe bathi bona mamqetetse ka di 31 wa utlwisisa mama story se wa isiking inyanga kanjani mfana ngiunderstand inyanga mara kungena abantu because inyanga kumele kungena abantu phela amaphoyisa bewafikile last time akungena abantu why inyanga leyo inyanga le ehlala lapha yana la kungena khona ugugu la kungena khona ugugu so ugugu nabangani ngoba ngimgcina athi afuni labangani bakuthi bayohlangana nge31 mama ngapha abangani bathi bona abamazi ukuthi kuphi yabona le story bona ngibatholile maruku yena ke because I thought ukuthi uze kimi nakhona ilanga la khona yabo so haya lapha kulendlu le inyanga so since imthathile it's a very dangerous house that one lenyanga le ngiyayazi la ehlala khona kulendlu le okay uka mama emapele usikethokusa moya motho molo okay o ka re bontsha my brother akuna stress nganibonise wena indlu yakhona mama skis lovers le mama o tla ba re fe ha rena le metsi askisi motho molo impilo yami khotmani ngicela ukuthi sorry mama thomsa moya skis ngibona ngisenkingeni ngangincuma ngicela usibonise wena king yami because mina ngizama ukunderstand wena ukuthi umuntu nithi umuntu inyanga angithi inyanga umuntu onceda abantu so why yena manje umuntu o dangerous awazi ukuthi athwala okuyenzani so lovers ayinanto
ke stress sefapano motho o molo a re theoseng moya because of wa tseba keng ke a bona gore no tla ba misa ngitshela iqiniso likwenzakala Tshwitsa bana ba bakutsheli waka utholo ngabathi maka bathi bamgcine nge31 wena la vasi baphume bonke naye nge31 umuntu usebenzise le mithi nyana yakhe ene wawuthuseko akungenwa kusebenziswa amaferrari obvious maybe usebenzisa into tsa high sengene police station abancedanga nix ya mama ngithi manje e-police station abakwazi ukubona ezinye izinto yangithola sikabe ukuthi bekagqoke and another thing babona kanyama isingabusi ka spirit ka spirit at least ifuba ukuthi kuthola amaphoyisa bewakhona la I think bekumunye umuntu okubani but amaphoyisa avele waphelala la egate kai mambo khona la umuntu ene lendlu inkulu nkosemso hayi thina songena mfana sengishilo mina ukuthi mama ngiyaphelela mina lana ngangena khona la mina kuphelela kwami lana hayi no relax wena mfethu ngoba sositshelile ukuthi kula songena thina sisibonele uyabo bonga mina my brother kasa ska ukuthi zikhona zikho namhlanje siyongena la mama ngashesha sama kuphaka sikasa kumkani aribu mama ho ke a ukopa re etse ntho sharp mama ke a bona ba fothela mama thusa moya please ke a ukopa mamela o re mama re thole ntho sharp lavas ke nako o ga re fihlile mo re react ka reng kuzohlola thina ya ngathi sizohlola sithi mama ufuna untana bakuzo ngeke sesifumele asiye mfana mhlambe uyasibona manje makabona ama camera ore sizathi no somtshela ukuthi mama sizohlola lana and thina vele sisebenza ngalento lena sebenza ukuthi sifuna into ibonakale somtshela ukuthi sohlola into ethi hamba namakhamera umntana tshwara mama ke a ukopa skim mama sikopa sikabonisa frustration emapeli ma wona le batho ba qashile nkama asiqale la ku main house asiqale ku main ya ke qale ka bone ngathi unamabhayi ya lena ke bona masena gogo ehlisi moya gogo Lebo, sambula. mkhulu le kae Ke teng le ka mme. ke teng motho mo le gona re batho ba Jozi Bioscope papa ne jwale mkhulu ska re tlile mona re tlile mabapi le gore sifuna ukuthi usihlola ngithi uyazi ukuthi thina ku Jozi Bioscope sisebenza ngabantu so besifuna ukuthi usincede ngokuthi nathi sibone ukuthi impilo zethu zinjani zihamba njani Jwale ho etsalang ke bona di camera ho etsalang. Ho etsala eng? batsamaya le nna mkhulu wait ntate mogolwane re tlile ka hore re batho ba Jozi Bioscope askisi mama o bua Bele ka feta kaofela dingaka tse la tla ho nna nka le thusa ka ngantle jwale hantle. mkhulu rona hantle re batho ba Jozi Bioscope akere mami hanyane motho molo re tla re bua le eno ska tshwara ke stress mama re mona re bua le mkhulu ska tshwara ke stress mama wa boya ke motho jwalo le ena re sebetsa le ena nyana okay mkhulu rona mona re tlile o re thusa ka ho hlola mkhulu Hanyane fela mo ke haka ha ke batle di camera. Ke ne ke kopa le ntimele di camera tsena ke tla gona ho le thusa. Ne ke kopa le timele di camera. bala lolo ekamo awucime lapho ya mkhulu sekayicimile uyitimme mo kamo nice Mshanyana ke ntse ke go timetse. uyitimme mkhulu wa bona se ile so ka mona e black ka pele ka kena mkhulu Ka kena kopa dieta ka ntle. Ka thulo ngapha. umkhulu uqashisile lana ngibona nje kunama room ngabe kunabantu lana Motho ya dulang mo ke nna ya dulang mo. yonke lama room so ke di room tse kaofela di dula kwena Ke tsa ka kaofela. ofela tsona Kaofela. mkhulu singangena Ka kena. ka kena kena mkhulu okay mkhulu okay mkhulu kena mkhulu ehlisa umoya mfana mina ngikuphi nna ke ntse dieta re kena mkhulu Dieta ka ntle. Dieta oh mkhulu jwale rona re kopa mkhulu ka ke tse botlo dula jwang okay mkhulu ya okay re ka kwana mkhulu o hlola ka bokae mkhulu a ke tsebe ke tla tonosetsa le camera ntse sa batle Re kgone ho bontsha. mkhulu mkhulu rona se ka re tlile monana ka o thusa mama mkhulu ne re kopa re hantlantle o re shebele ngwana mama o ileng kokolethu hore ngwana mama o ke ngwana mkhulu ke tlile tse re na le bothata ke biditse batho ba go ba tlo nthusa ke latlhetswe ke ngwana ke kopa thuso mkhulu Mme ke tla o thusa. Empa o thatanyana. o thata mkhulu thata mabapi o tsalang mkhulu Ngwana o mme ho bothata.
o lefifi mme o na le leru le letsho mme Eh. ngwana hao mme Eh. ngwana hao mme ke a bontshwa ha e sa le ke le emetse ngwana o ngwana ka mme wa ka o ile a bolawa bohloko ipilo A bona ba bohloka repi. Mkhulu, a ka hlompho le boikokobetso a ke kgone. Ke kopa re buleng ngako mkhulu kopa tshwarela. Mama kopa o thuse mo. Nka ngwanaka. yini lena mkhulu enuka kabi kanje la endlini Ntate moholo, mkhulu mkhulu. ka banna ke meriana ya ka enkgang Mkhulu ke o feng o nkgang moriana hao so. Enuka Ka o ngathi nkgang thabodileng. ke meriana ya ka enkgang ha ona letho se nkgang mona mkhulu manje lana ngoba kunamaluma amaningi kanje ayikho where is Mr. Jones? Mr. Jones, can you come back? We so sorry. Lovers, le Mr. Jones, mkhulu o tlo re qolela rona re sebetsa ka molao. Kopa le search. We search. Siyacela ukuyosesha kakho. a ke re la mpona ke ngaka Sicela ukusesha la Ke moriana o feng o nkgang. Ke kopa o search mo ka moreng. Lovers, le Mr. Jones. Search the rooms please. Wow, mkhulu stop it. No, stop it. Wow, se batla research. Wow, se batla research mkhulu. hela ke ha ka mo hela lona Lovers. Yo, Mongkgang mo. Ay, ke na le hlo. Searcha. Jo. Mama Toyo. Wow, se batla again. Wow, stop pushing. ngibheke ngara ekoneni mfana. Lovers kunuka ini la. Wow, se batla research. Body fridge. Why kunuka la ekhaya? No, ona next. Akuna next nasemshinini nani? Hayi lava sila kunuka ngathi into ebolile man. The more singena the more le smell isizwakala. Uyasijwayela lo. Ecela ungena la hela ntate hey Wow, hela lo Lighter thina ungazosiphaphela wena. Funa ukusesha la kwa. wow. Ngiyangihlela ngeke batla lo hlatsa no. Ona. Oy. Lona. Ngoba la wena slim. Yini le? Mama lava sibu. Yo ke situpu. Yo. Jo lava mukwala. Eish. Yo nna ke khona. Mama please. Mama lava skiyathabang mona ngitsweng. No. I can just says Ntate mara king this thing. Mama was wait. Eish. Mama thosa lovers. Mama wait king into Yini le? Eish ntate mdimo. Mama sicela wehlisa umoya ma. Siyakucela wehlisa umoya. Bana slim wena. Eish. Mr. Jones, mfana ngicela ukuthi ngifonele labantu. Mama, ke kopa lovers uthaya ufonela maponisa please. Ntate mara umenzeng hayi lovers angikhona nokuthi ngiyenze yasi. Ngapha mama kopa rithi lovers ngicela sikhipheni Mr. Jones. Eish, ntate rona maudimo. Mama askisi hle motho omholo. Eish. Mama askisi hle. Askisi. Eish. Askisi mama. Yo. Wabale Satan yantate muthibey. Askisi. Mama ehlisa umoya. Ngapha kuyanuka. Mama ke ehlisa umoya. Ka mo lovers mtate o yetsa eng mara o thula le motho o bong khena. Mama askisi. Okay mama bensacela Askisi. Mutamon. Can I have water bafethu? Lovers ithi ngiyomthathela amanzi. Angani ngeke ngicela uyomthathela amanzi please. Please. Mama ehlisa umoya umuntu omdala ngiyacela ma. Askisi mutomolo askisi mama. Ngiyacela. Askisi. Mama ehlisa umoya. Askisi. Mama ehlisa umoya mama. Awuntate mdimo. Ngiyacela. Makabuthi wenzenge. Eish. Ima lesi. Mutomolo. Twala manje. Usaphika ngimtsibe mthona usaphika namanje. Mama yo. Mama twala askisi. Yo mntanami.
Wait. Hela wena. Telela hle. Mama. Mama. Askisi mthomolo. Askisi. Mthomolo. Ish. Come. Lava sibane panic attack namanye. Mama ngicela ehlisa umoya ma. Ehlisa umoya ma. Ngicela senzana makhatha la ngaphandle. Ntwana. Because bathi kunabantu be-forensic. Yaza sengiyasimela amaphoyisa. Mntana la kuyanuka ngicela siphumele ngaphandle please. Asambe ke. Manje mama, ngiyasaba nokumshiya. Ngicela sifaka. Ngicela siyolinda amaphoyisa ngaphandle ma ngeke sibe la. Mama ngiyacela mama. Mama ngiyacela umuntu omdala. Fana ukhulume la Muthomolo. Mama koparitsa mama re tlile tlo o thusa re lla lwena please. Mama that we understand. Mama re lla lwena mama. Now ipheni. Bengicela ke suke lana ma angithi ezikhulu. Mama umuntu omdala ngiyacela. Mama re lla lwena lava simama uzosukuma. Okay. Thatheni tu. Nefone yakhe. Umuntu omdala ngiyacela. Wena silima wena. Bambe lesilima Mr. Jones. Mr. Jones muthwara sikabali. Mama ngiyacela Mama skisi. Oy, yoy, mama wait. Eish, yaku. Umuntu omdala ngiyacela. Ngiyacela uzojwayela wena. Mr. Jones amakhatha ngaphandle awubike awuthethukuma. Asambe ngaphandle nasi. Hey, yathi sithini isituphu sethu. Polisa outside. Asambe mama ngiyacela. Mani usathani mani. Hawu. Bona ngidikerekete. Tirayele. Twa. Hawu. Silinteng tshotse tsa hae. Maponesa gata o. Ya. Muthomolo skisi. Kopa tshwareng boys. Ke kopa tshwareng. Guys, ntho e tsolang no go re bitsa maponesa se ba fikile maponesa sa le ka montle ntho tlo etsuwang maponesa hatle a tlo gona o kena a ntsheng setopo bana re ka se slice le dikhemereng ho senyeile bile so nkga ba bona gore mothonesa a senye ke a le rata a le sinde next episode a ke so ka kutlwa bohloko bo so yo ke Mfana nana makhatha athi wona angeke enze next until kufika abantu be-forensics. So kumele silinde abantu be-forensics bezofika kuqala. Lava sikunamanzi emotweni. Kunamanzi emotweni mfana mama ngiyacela. Mama okay ngicela sincenge siye emotweni mamakhe. Siyohlalela emotweni. Mama re tsamaye. Because manje masilana Mothomolo re tsamaye. Crime scene. Batho ba se batho ke di satani hle o ka bolela ngwana motho so. Ane no lovers yeah. Or hambisani mina no mama lapha emotweni. Then nize no Jones nizophe. Ngicela ehlisa umoya mama. Ehlisa umoya. Askisi Mothomolo. Awu mara. Ubuhlungu Mothomolo hle. Ubuhlungu lavasi. Oh. Wesa lavasi haye ukubona isidumbu.